normal ken yam kana diala kontin ba rachme ba jeling angwasme bana racha ka kwiwut commercial ka kirma yadit kana kwi petroleum minister potka bana raitin ka jan larame gore no jin bi jid palpin ka liang raitin kontin ba no ngwasme ne gore no bi jen yak ba kana se ko kien no en walle shanka raw kapai baro ron kine dang raw wid jan dang raw wid diech ka jom bu kon lingwase me chala do nene shikir ma yadi chalun jog gwade chawud jaltin ka Dubai ka United Arab Emirates me shawo gor ngoda kanen ngach mi chejek wala kene jejek ka jowdana chalat dungdo cha chup rewi ka juba jen charge lord abul mel kana kwar to kokien ki cabinet minister kana other senior official ray wika juba international airport charge lord ngwasamo President Salva Kiir Mayardit on Wednesday returned to the country after an official visit to the United Arab Emirates. The head of the state was received at Juba International Airport by the President or the Vice President for Economic and Cluster, Dr. Benjamin Bolmel, along with a number of cabinet ministers and other senior government officials in Juba International Airport. So chajo me chaje lat kata dana chikir me yadi charo da rit keja gorjen o deyen tuoga deyen ling ler bana raitin gwas me bana racha ka kwi potkang potkang ramkel mukwer medit mengai kondiale murai konantam si weso Sudan chabet china rai ke shode chaje ke no kwai kata dan te jere thijieen ka gorjen o de mandana tuoka jede jangach re thijieen enu potkang tik de wedi re thijieen tama ke jan gwasame gor kon ngaide ena rande je gor no der pal point der jangach kien o potkang nga deranam ba der jangach ba ngai kon dial mandana le rode rewi ka South Sudan potkang jen a prominent South Sudanese politician and lawyer ngai kono jen chaje kwanya la minister of petroleum ka kwi revitalized transitional government of national unity mecha tanka gwasedan ngai kono mandana talk under President Salva Kiir shagwada mo chejek jen ba ka kume SPLIO ka kuma dakri machara ramditen kwarmedit jen kwaje le kwany ko jen ramkel ka kuma SPLIO la kuma dakri machar ramkel medit kaje chikon dial mandan and walk kaje shana je ngach an go jen chaje yen gor jen go be ye nyak katin kona lat krodien ka kwide ko gor konde konte ka ngeng marung ka kwi potkang potkang nga ka potkang reti jen tik de wedi tik dan tik je tik de ting metede de kono nyakel ka je lerame gwasame ban racha ke background kene career dung potkang kenyam biaja ngajeno jen a minister of petroleum wika South Sudan gwade kan yen shumanata matere ti jenane potkang dab keje ke 1985 ron kis kele kurbang wan wi jen badde gude diech changa kel ka paikel doran shal ke mande an kanasa county ka panala state jen cheng ka refugee camp re wiki Ethiopia jen gwada dana tuka primary de tin kana secondary education jen ja togdol gorka ke Cavendish University ka Uganda koron kine dangro wido waljok gwase dan shu SPLM shu ja jonya jen shu generami mo me kwanya la director of membership until 2013 then ka kore
shuro da bara wiki juba ka gwade dane shi korje to ga jaga 2013 ka jentere dane shi to kam nuwari kana jang ka shi ta ka bon SPLA mayo jen chwa da kwan la leader no ka SPLA mayo youth wing before being appointed petroleum minister in March 2020 alo me kwa ingeje ke jen 2018 peace agreement dan ka ki power sharing deal gwade shala da no bi bondi al bu ka take power sharing ano chwayo kwan alo aramkel mi key figure ka kume SPLA ayo no jen tito ngwan chalat as minister of petroleum ala jen sherik ngwan chakalat jen implemented a unified human resources policy manual for oil sector workers ko medane chaja kwan ano shemat realika ka kui just ka kui dada ala petroleum no ka kui nanden kontil a lot ko bana leda gwaidi rewi ka so Sudan no jen bani teg mo gwam chalat che gwadi ala kontin atilli tegte rewi ka so Sudan che ka ngaje no ka gwada ken teg survey mishalat ka kui petroleum ka rewi ka so Sudan no ba gwat tin kontin tilli tegten ba dil ngaje no gwamit ka gwanden so to ka tisha ship ki ka ngwandi chalat jen ba chetungwan he launched environmental audit and strengthen local content regulation in the oil industry te ngwan long te yalat gwada dan en te li tegten no chene to ngwan winimi ngoten konde na yen ka ke chekar yaleka gwatan kontin te jat teten podkang jen chaje yen ka jen paidio ke daron kin dangro jen dangro widi dich no yan ke jaga chenga dich no ka paidio ron kin dangro jen dangro widi dich no shwa podkang chol chaje yen ke ja jen ken yam chaje detained ka kore chwa dore chwa rate national security service chwa kwa ga dial chwa kan rewi ke juba wona ka torbiyele ka nyok chwaneti konti la family members ke jidware wona kanetin konti la body gane ka chwa ka yen tele jom shalat do badana yan ke je ke jashu manata makan tele misha tele justice misha lat ke kwide no chwi South Sudan judu na biet bang tele milat ke kwide ka jeno tere ti jen ka jen aramdit mdong de ta dan te ke je pol point te aramwa ke kwide ko kor me chaje yen ne ka changa di ka paidio ko moron kin daro jen dangaro wide dich ana chwa dakre ma char chwa je yen ka changa dangaro wide bakel after de kon larno chermi after 3 week no jen do be dane choda lat changa dangaro wide bakel after 21 days chwa dakre ma char chwa chu yen ko dakre ma char yan ke 26 March 2025 no ko ramkel ka peace deal latke ke jaram dan la jaga la delegate bo kuma kirma yadit ka gwase dan me ngode kan ngwana kan kan roal la we ka menchal ka timan peace initiative ti dial bu rodien be ger ka jan pyro ba pay diok gwade dan ci korje to jare we kan nasr so ka tok da ngai kono no pot kang a innocent person but jen yan ka je ka queen ware ka kore dan ci to ka nasr yan ka je ko jen ga nasr ka nyok aran kuma SPLA ayo chaje ko mat keminde ko chala gorno ba tok ba jala leta kuma kirma yadit no ngai kona ne siang chi regional bodies like IGAT UN mission take concern ngwani kan kariale kalong ti joken wudi chal ka kirma yadit no jen lo nete ti shu mal shu yer but kirma yadit chajeling so that was one of the reason why ngot potkang ngode reti jen kaje no potkang aramdi mo dong cha shu de cha de gorno ba je bat chede kan china ro ke kwide de gwadan titin de jangach but right now it been 3 months 3 months or 2.5 months without any information concerning his health status tadan and dong take je thijieen pal point te jui wala tele je jui ko ngai kono no mitire thijieen la ran la ti kerik wana long gwan me don kana mitatin ka gwan me bar ko te jenen blue house mo men yan kana dialtin gwa jekche gwa kui kono no mala ka dwai ke la ka shange dere te jen and not forget la potkang jen me wut ko mashallah me bol me dio je me dane kwa
inauguration dung bol me lat ki jere wi ki juba ka jen pai ro pai diok ngai kono no medan chewa ka sure right one thing very clear me chala ru shal me bol mel che pot kang jugo no right ni ka ne ko right ni ka no ru kun tell them ano ka normal and message ma ko ada be before tell me jeg me chine talk so me jag na ka suspicious long ka kwiru me chala me bol mel median kana nga kana pot kang bul mel do la ke potkang ko potkang mi sharwach bani min daga bul mel de len bul mel yero ina kaling bul mel chiran ka potkang tu dit na jarwach ne inte dalde ko ne chawlat ka nasir me chen wore jogo no yenana rodun ka politician ni nana rodun ka siyasin a jen mutem la dina ku mal ka doran kon wer chwane matten ko ba siyasa ba je bulareda namone la de chete mong but it happened jabute ka rotun wana long so te jom di chelat right now yende en potkang a blow kanware a riek midit ko one of the figure midire dwaran kone shal nore potkang ngode te jen kana luñ ka kanam ray ke shode ban mangai ka tok de jene o mu wadak sing machar waje luñ amene point de potkang ba luñ but for now telecom information mijidit ke kwit but men ban ngach ala potkang is a fighter ramu bum shebi give up rate gen gwad dana teten so ngai konen go to kon ga ganwer bum ngai yen no ramo chaje yen ngai jen go jen longa gwade longa rach so me ramu chirwa chelang chelwang chaje de le yende ngai no tele jelot but jen is a fighter so telekore ke kwide gwad dana wa dakseng ma charwaje lunten ba potkang ba je di lunten jo me gore jen ode jen waga yekel an ban yo jegle radien batemal bye bye